من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تحية مباركة من عند الله طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, isangem inin tiyak ni sad kitewi makapagpun-pun serta makapagkale suara. Minsan ni kitewi girahu makapagkitebayhu sumagawa makapagkale suara antag-antag tampat pinaybayan. Mula-mula tukbal ko in pagsarang sukul ko si Allah subhanahu wa ta'ala tiya anisad kitebi inindaman pangumulan pinaabot sangem inin. Mura-murahan pinagbarakat wi Allah subhanahu wa ta'ala in pagpangadji tebi inin in tumpukan tebi inin. Sarta pinagkasilasa kitebi wi Allah subhanahu wa ta'ala. Tukbang pain kita bigay isab pinagpulakkanat, bang main isab kita pinagkasilasa, amban bulak dunya sambil magbaan-baan kita dem surga firdaus dukpang tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tukbal ko pagsarang sukul sa dambua kung pinay ko kalasahan. Iyene magluwas lungsad, magtuyo, mag-record ko dambua kung tinay TV kalasahan. Kwe Tuan Nuruddin bin Laliyo. Iyene magsandal karu haggut panas kahaba sangem. Pagtuyo ne magngalingan me kaguruhan supaya niya pangadjian atau supaya kita di makahasil kania mapakalehin karidaan amban Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pinakupa ko si Allah subhanahu wa ta'ala sisangem inin bang main isab pinagbarakat intumpukan usbawaris duktumpuk iznillah. Dukam isab mapakalehin damikian ke mundella padende bahao duk teggel netu tukbal kuru isab in pagsarang sukul sitam yene kaam magtuyo pakale hinang binek. Atas du isab kam magsandal karu duk atas kam sausang magday-day amban pagtarabahuhan di amban paghinangan di. Sababan magday pakale kanasihatan amban me kaguruhan tebi duk amban me kaulamaan tebi. Manjari pong tinay ko si agap Islam kaguruhan duk kita binikemon inibakas tatapi kwe ku atawakan mauduwe ku si tumpukan inin. Iyene akhlak, iyene pangaddatan hak, pangaddatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sintuan tendin. Duk padumanten bin murah-murahan renizikian kita bi Allah subhanahu wa ta'ala amban pangaddatan ha. Duk murah-murahan renizikian kita bi Allah subhanahu wa ta'ala ka-ikhlas duk hidayah. Duk iman yene iman geta genggo we me bangsa satu. Manjari sisangem inin
Mabaya kumurong pangadjian amban me kapangadjian kutuu. Sarun daran na inin takalete bi amban me kaguruhan tebi sumagawa gana alaat ne subay pinagbalik-balik supaya kita bi nga basag in pagpamarat saya tebi si Allah subhanahu wa ta'ala yene pinagaalenan hukukul walidain. Yene me manusia kinaastelan we duwe matattuene. Yene manusia ga minaap we duwe matattuene. Yene manusia kinahan atawakan kinahan si Allah subhanahu wa ta'ala puas amban pagsirik. Yene inalinan hukukul walidain. In maudu ko sangan inin yan hukukul walidain hatihun bipahap lukpangadjian te bipahap hinaram oleh Allah subhanahu wa ta'ala si surga aneh in manusia yene kinastelan we matattuene atawakan gay kinahapan we duwe matattuene. Nasagbut pasal sirik daran netakalete di amban me kaulamaan tebi insirik atas duwe farakala sumagawa dambul na tapik tebi insyaallah subhanahu wa ta'ala sumagawa fitu kitebi siuk in ukukul walidain tuan medayang sababan iyan gay kita bipinasik surga wa nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam luksa hajja duse puas amban pagsirik iyane ukukul walidain iyane kita kinastelan we duwe matattuete iyane gay kinahapan kita we duwe matattuete. Maghadis in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisnya amban Abdurrahman bin Abi Bakr an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال إشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. Mepungtin na ito si agama Islam. Hekta amban kita manusia takalupa we te induwe matattuetin. Yu na kita magsambahayang, yu na kita mag-ibadat ito endan magsil. Kita mangan hap-hap taga usaha sumagawa takaypat wete induwe matattuetin. La hawla wa la quwata illa billah. Bang maku na in matattuetin arta
me sinduehin muting pa inne inao amma ga niya pe inne idahu usahaku atau akan ga pe kugadji. Ubus in kita kitahap pamangan-mangan ten panginum-inum ten pamangan ten manuk sapiin adobohin si restauranin. Sumagawa matatueten silahat te bulak basilan nandal sa usa kinakanin uyat paglaukin uyat. Ubus bang makuin matatuehin ne pain na ina naga deho ba ito niya sinku. Sabab kasi sinduehan gay na kunabiya apabila na indambuwa alella taga-usaha ni hapne pag-usaharen, ubus taga-anda amban me hapdende atawakan dayahan, sakaipat nawe ne induwe matattoe ne miyaan sababan amban andane. Tabiya sadya ga makahinang iyahin, sumagawa ini pagpaesib sikite di dangan hapdangan labigin hawabaranku latun si kaam. Bang na in lelamyaan ngurung usaha si matatoene sinagang we andane atawakan gay dina akwe andane paibasno daa gay kita makajari magtaat si andate minsan sa ingi hapdendenen atawakan dayanen atawakan milyoner ni si andaten atau lingkat ni si amban biradali in me kaandahan ten. Gay kita makajari magtaat si andate. Subay kita magtaat si duwe matatue. Ing pagtaat si matatue tuan me dayang sababan amban in kita di makaasit surga. Ingay pagtaat si matattoe pinasagaran wete in matattoeten inaten tabaw balik ko minsan kita magsambahayang kasange magbasa Quran magibadat atawakan tahapal tenay kemon in Quranin. Apabila induwe matattoe ga magriba sikau atawakan astel sikau tantuhun ingin hawabaran nun sinasekan keu dialem narka jahannam. A'udzu billahi min zalik. Sahadja duse puwas amban pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala, puwas amban pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene manusia nga Tuhan matattoene. Yene manusia takaipat ne matattoenen pinahadya ne in paglamilaminen atawakan pagmain-mainen silahat tala si abroad. Atawakan silahat sa Pilipin damikian. Atawakan pinahadya ne in andanen tantuhun in ginhawabaran no iyan gay magbumpa at ibadat nun. Sahingga gay magrida induwe matattueno si kautuan medayang. Kung tinay ko si agama Islam, dambuha inin amban pamaesed ko. Pamaesed ko ginhawa baran ko, nuklatun ne si kita bikemon. Kung tinay ko si agama Islam, kahit kahan ang manusia, apabila ne bahi ne matattuenen bahasa leman ne kita magtuhut dukduwe matattuete atau wakan leman ne kita makilala matattueten bang mag-inupa. Atau akan gihap panemekten
pinasagaran we da matatueten gay kita mabaya magtuhut lukya pagi hapain na pamusing-musing ten hapain da paglalalaten pagi pain na insi amma duksina bahina gay tao pen na nemit la hawla wala quwwata illa billah antag na in pagtaat si duwe matatue hati telituan dayang in pagtaat si duwe matatue sababan in kauyan pinaasik surgawi Allah subhanahu wa ta'ala duk sababan isab makanarka kau iyena in kau gay magtaat si duwe matatuen. Maghadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadisnya. Amban an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajul walidayhi. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسبه أباه ويسبه أمه Tuan medayang yene pain sahajja du se penjunjungan tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene kisi anwe te ina tenduk ammaten sahajja du se pen nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene kinolabe anwe te indue matatto eten bang maku netabang inain pagbahi-bahi ni atawakan ammain gana usaha ilahang nawe anakin. Wabakil pan na magay pahala, wabakil pan na nagyat pahala sa makuwansin, la hawla wala quwata illa billah. Hatihon di paab, may kung tinay ko si agam Islam, daraw kita bi magpaes sumangan niya may anak taga-usahahin sahin gagay paes so tabi duwe matattueten din pinakanhap. Wei in pagtaat si duwe matatue sulayanom dibe sa ingi hapnen luk sa ingi nanamnen luk in magtaat si duwe matatue tuan dayang sababan iyan nga kesek in iman mo si Allah subhanahu wa ta'ala luk dua matatue me tuan me dayang tinay mawe Allah subhanahu wa ta'ala in duahinen subay paeddag tabi induwe matattueten bin atawakan paputen bin paeddag tabi pakan tabi pahap da kita bidahu magduhul baya anakin yana kita bi anak taga usahahin ina inte in kita bi taga usaha silahat arabin silew tabi ko ingin hawa baranten bin ine matattuete bisilahat basiladlay da ba inte magsandal kautu buin kita bi usah ahin kahaba bulan hap pamangan-mangan tebi adu ka ilu duwe matattueten din silahat basilan kinakanin putu lauk nin sili kinakanin uyat, ubus lauk nin uyat, la hawla wala quwwata illa billah. Tuan me dayang, hek kaneku itu paindayahan me kaanakan tebi. Sumagawa amatattuehin pinasagaran inambanan. Hati tebi painpahak tuan me dayang kung tinaiku si agama Islam. Bang pahadjete in andaten ambanduwe matattuete
Tantuhun in ginhawabaran no iyan, pinagmurkaan wa Allah subhanahu wa ta'ala amban bulak dunya sampai si ilaw kiyama haram siya yung surga. Haram si ginhawabaran no in surga, gay kiyaw pinasek surga wa nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala ambang pahadjete andaten amban duwe matattoe. Esed tebi pahap. Inin sessa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga magkabdangan hawa nafsune. Inin wahi amban Allah subhanahu wa ta'ala. Tabaw balik ko ga kita de pinusakan wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arta. Ga kita dipinusakaan bulawan, ga kita dipinusakaan kotse, ga kita dipinusakaan building, ga kita dipinusakaan milyon arta. Sumagawa pinusakaan kita wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ang Quran duk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinas kita di magkahagad, dinas kita di hatinan ngagdi, supaya kita di makahasil karidaan amban Allah subhanahu wa ta'ala, duk supaya kita di makapuso ilmu amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antag na tuan medayang inipagparat saya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ugus inambanan wete in matatueten, gay nebisan tawagante, gay nebisan pabohante sin, gay nebisan paeddagte, gay nebisan tawagan na ina o kew wammak sa inggeru kew niya duben takakanno o kew ina niya duben sinno na inain niya duben tu painendeng ngasuga naleman be si anak sumagawa subay kite makhatihin na niya duben tu painendeng to sin kami na sumagawa subay na kitewi makahati si duwe matatu etewi da pahadjetevi in andaten bin amban duwe matattu etevi. Dumay ninkar na wege pahadjetevi sa binandahin. Pinahadjeru sa binandahin. Sumagawa subay esedda bi umbur dambuwa si ina duk si amma. Atawakan may apu te. Pag di apuin landu malasa si ampune. In matattuahin tuan me dayang hati tadi pahap apabila ngandua si Allah subhanahu wa ta'ala tinay mapayo. Istoryahan te ka amdambuwa kisa amban ginhawa baranku. Niya inin papuku yene Haji Abdul Ghafur ina amma si ina. Atas kutuan me dayang ga ngiskul hapsam buangan waktu zaman ku silahat. Tagge si kemon kay magampu ampu aku kinalasahanen aku daran pinaeddagan-eddagan. Kinalasahan kwe ne manamal ga ku taipat we si ina duk si amma mangipat akuhin papu kulalamian. Menjadi papu kulalamian bang kungiskul inamahan kuwe ne kau kau pain ne boy. Kau pain ne takaipat munain agamanun. Sumagawa to pain ne pakupakuku si Allah subhanahu wa ta'ala bang men kau pain ne manjari ulama ngaji kau pain ne buyung pain ne si aku. Atas iluka in sabit-sabitan nen zina aku mag-enroll hap madrasah tinak inambanan si aku pag-iskulin. Kau ko pain ne takalupa ku in agamahin duk takalupa ku in duwe matakto ikun. Na inedaran panganduaan si akuhin bang men kau pain ne to manjari ulama. Alhamdulillah tinay mawi Allah subhanahu wa ta'ala induaanin sarta tapi tukuhap bulak Egypt maka adji si Azhar University
Sabab nen papu kumian daran ku dinuahan si Allah Ta'ala toto. Pain na si aku. Murah-murahan toto pain ne. Eddoon pain ne sinku dan sabitan inin. Egendol tiyo pain ne pihak madrasah. Murah-murahan pain ne toto manjari tiyo ulama. Alhamdulillah. Tinaymawi Allah Subhanahu wa Ta'ala induanin. Tagyain ako kinalasahan kuwe papu kumian pagtaabot iya saki. Gaku ngiskul habsambuangan inambanan we ku pag-iskulin ini patwe ku remdambulan tagya papu kumian landok ka religious manamal. Bang niya ng bahayang amahan ni ko, boon ni ko, magjamaan ng bahayang we papu kumian. Sambil iya sati si pabakan, inambalan na we kubag iskul kumyaan, dan tahun, ini patwe ku papu kumyaan sambil molek si hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagawa iya pa yung pangamban-ngamban ni aku hinduan sa akuin o toto bang manpain kiyo manjari ulama. An gay ni umusta sambil ni magpasungi ako ni sambil magpamangi ako ni kemon. Ubus silat na iya song liyan mo lang si hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pain na to, eddoon pen na sabitan ko, eddoon sin iyan pikyo hapadrasa ni school. Hapadrasa pain na ngaji. Kabayan kun pen na manjari kiyo ulama ko ay sinduhin. Napagadda ko sinin 200 pilak, hapi ko hap madrasa. Lahat si madrasa si Giulay. Pagpulay ko kuhapin, nemole si hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ako mag-ipating sangan elew. Pagtekta ko, mole na si hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagawa pagsarang sukul ko si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ga pinasagaran we ko papu kumihan sa kinalasahan ko gustukbal ko sa paglasa ko siyahin, ini patwe ko tapit 2 bulan kasakinan. Alhamdulillah, tinaymawi Allah Subhanahu wa Ta'ala indua papu kumian, bang pain kiyo manjari ulama, na alhamdulillah, minsan na pain kiamban ni ulama, dumayin ko sinduhin, importante nin, natataat minsan may ulama, amban may tumpukan ulama, insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala. In pagtaat si matatoy tuan medayang, hadya ka paiddahan ni, tinaymawi Allah Subhanahu wa Ta'ala talo benlihan mo sapi sa inga inte keg induwe matatuan in pagmain-main atawakan pasyal pagbeli mobile pagbeli kemon mobile ka sindunyainin binili na wete atas na kita meli ni iPhone niyan sa halga ni mobile sumagawa ina ten pinaguhan we pero may dangi mo pesos meli kita mobile ti halganen may dangi burukli real may 10,000 pesos ubus ina ten duk amaten inurungan dukel 100 pesos la haula wala quwata illa billah urungan tenarahu dua matatoy kay tuang medayang. Kalasahan ta induwe matatoy ten sababan amban surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duk pakitete si anak ten sa inge lasanu. Pakitete si matatoy tenyaan. Kaya bang pakitehan te laat pakitehan tela at inadat si amaten net purui sab anakin laat pangadatan kisahan tegam dambuak kisah si waktu ko itu ingin kisah denal niya dambuak maglaw laki bini ubus andan ni an landu kahap dende ubus dayahan ni senian inin kisah sindam buak guru. Latun ku saja si kita binahasa iyakan supaya sa hati.
dambua maglawlay kibinimian, dayahan ne pain mian, sababan makaanda iya amban ni anak dayahan, ubus taga-anak na men hadji-hadji lala. Ubus anak na lala mian, kinalasahan we papu ne manamal. Nabiyak na kiyaw papulo, bang ni ampun asal kinalasahan we ne manamal amban anak ni. Malasa manamal. Naman jari tuan me dayang, tagya kinalasahan we ne ampun ne miyaan, ubus painte na kanak miyaan, na malasa si papune, tagya ina-ina papune, ampun ne miyaan, binalihan, maku bang-bang, binalihan. Maku kendi, binilihan. Napagya amain, inamahan. Nahangtan malasa si papu na sa amyan. Naman dyan ito medayang dambua elew miyaan palengan maglawlay kibinihin duk anak na miyaan hap restauran mangan. Mangan si hap restauran pinakahalga restauran. Uus pagpegkalay si restauran niyan, pain nakanakin si ammanen, amma antag pain na papukun. Pagi makahati-hati ni hadji na kanak niyan. Tiya kita di pain na mangan, hap pain na kinakanin, pamangan di sapin, pamangan di manukin, pamangante, panginumte di pain ne Coca-Colahin atawakan ne juicein we pain ne ga buono si apu pitu hap restauran ini. Ando isang. Ya sambung matatuenen pet amma ne mian ido pain ne to pain ne siluma bo kuret mian wa gi pain ne baya nuhut. Ubus nangis na kanak niyan pagge kalasahan ne papu nen pagge mangan kabayan ne lain sab sibihing ne. Ubus gay mararahi na kanak niyan silaw ne magbawbalik antag bepain ne papu ko namma i bepain ne toto siluma gi mabaya nuhut. Nagay mararahi mangan na kanak niyan mole ye hapluma pinayaman we ne papunen. Pagpi si luma, de gaita kule nakanak na sambil na si luma, miyaan i hati binagatan gawang we ne papunen, miyaan ga pinaguwa amban dem luma. La hawla wala quwwata illa billah. Binagatan luma we anak na niyaan in papunen. Naubos na kanak niyaan magtangis sa usa. Pegge kinalasahan we ne papun we pain ne si amma sa iyo. Nainin me tuan me dayang da pakitihan tebi si anak tebi yegay kit tebi malasa si ina dukpo si amma. Sabab net upain in anakin. Manjari magtangis na nakanak niyan, pagagihab taru kawan at binagatan, na sambil netek ka induwe matatwe niyan at luma, ubos na kanakin sa usang magtingo nangis niya. Nagailukahan ni gawang, we, anak na niyan, sumagawain anakin, hindi do maghibuk-hibuk. Sumagawa tuwan me dayang la at pangadatan anak na niyan si amma ni. Pinasagaran we ni amma na niyan. Dagi bahasa dayahan na iya hapin den ni andanin. Hatita di pahaptuan me dayang pinagmurkaan kita we Allah subhanahu wa ta'ala bang pahadjete andaten ambanduwe matattuete. Manjari tuan dayang dambua elew pegge haji ni nakanatin niyan sambil na painte mol si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala impapu na niyan dambua elew gen hepkole amma na niyan
Gay na kole, gay na makalingan. Ubus, tinarak-tarak ni hadjaw anak naman bang palingan. Nadambo elaw, pasenep sinakanak miyaan, papuunin iya binagatan na gawang miyaan, sabo tinarak-tarak na miyaan, tinetparan we nakanak miyaan, niya tarak-tarak paneng kunemen, nilauligid matatuinin. Iye bisaranen, sa eseb kupain ni papu kun pangahinang nuyehin, binagatan we no pain ni gawang, hapain ni pamangan-mangan no si restauran ni duk si ina, duk ako, ipain ni papu kun bagatan no gawang. Namandat tuan medang, may pungtinay ko si agama Islam, ngalet kat anakin, banggay kita mag-addat si duwe matattoy. Dapat kitahan tabi kaulpiil tabi si duwe matattoeten binggayhap. Supaya bang isab kita bisa gaampo, pinag-addatan isab kita bi. Nabang pakitahan tabi in malaatim tartanto ngalek kat du isab me anakin. Tuan me dayang kung tinay ko si agama Islam, subay kalasahan tabi si ina duk si amma. Subay duahan tabi induwe matattoeten bidaran. Duk subay eseb tabi daran. Duk pawahan tabi sin. Dati tabi ngasi-ngasi pain na ido pain nilay si akka ang urungan iya sin. Naantali sa bamban kauhin. Sibu du kami matattoebi atawakan inabi. La hawla wala quwata illa billah. Budinaat kita kay Allah subhanahu wa ta'ala maghap-hap si duwe matattoe. Ay, ini paraman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran ni Maha Mulia. Itu kita ni. Payamun bibi. Duk hati tabi'in paraman Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Kung tinaikot si agama Islam, inparman Allah subhanahu wa ta'ala esebun daluk esebku. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى فَإِنَّ pananaksir tu amar iya. فَإِنَّ sinduwe pananaksir karar. Katinin kadesisyonan ni. Karar niya ito sini. Dinaat kita si Allah subhanahu wa ta'ala jay magsakuto at tawakan magsirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, dinaak kita di magpahap-hap si duwe matatto iti. Jay dinaak kita di misara pangkal. Minsan ne in matatto bin amma bin kapil Bisaya, gaknya niya problemate iduk agamare. Sumagawa iya sikitehin, iya ni pag-addat si ina duk si amma. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di kita bedina aku Allah subhanahu wa ta'ala magbisara lug sama pangkat subay hatinin lulak-lulak tabi.
Subay kakat tebigin si ina duk si amma. Supaya niya alai barakat si pag-usaha. Supaya niya alai barakat si pagtuntut ilmu. Supaya niya alai barakat si umul. Supaya niya alai barakat kemon ne in kujit kahibalno. Ubus in natiganin, in resultanin, in surga pamulianmu si Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takul lahum ufti wala tanfarhuma. Dari ka ang paini magbisara pangkal, atawakan laat, atawakan makapeddi si duwe matatuebi, po si ina, duk po si amma. Kalasaan te di si ina, kalasaan te di si amma. Atas kita minandal kautu, bang sadya makakan si ina, duk si amma. Atas kita minandal gay na mili mobile halga, bang sadya, kaurungan te di si ina, duk si amma. Da pahat ka tebi, da pahat je tebi in may iPhone niya ang sa halga mobile. Da kita magpahalga mobile tebi. Da pahalga tebi meli tebi may panyap si may computer laptop. Ubus si ina duk si amma. Dahatus pilak do pangurong ihin. 200 pilak do pangurong po si ammain. La hawla wala quwwata illa billah. Murah-murahan ya Allah. Yan kita bikemon latun amban ginahawabaran ko metdak in buhit matakon. Sarwan pangaseb ko si inaduk si amma. Murah-murahan rin jiki kita biyo Allah subhanahu wa ta'ala kisangan inin. Yan ay magtaglasa si si inaduk ko si amma. Duk ngandua akit tabi po si amma tabi si ina tabi. Bang supaman ang lain na mole siya darat Allah subhanahu wa ta'ala. Duahan tabi. Duk hatinen kalasahan tabi, yan ang alumin. Da kita magmain-main, pahadje tabi in pagmain-main din. Pamali tabi mobile mahalgain, pamali tabi iPhone-in, pamali tabi laptopin, si ina duk si amma, inurungan 200 pilar. La hawla wala quwwata illa billah. Landuk makaase, mettak sa inbuhay matakon. Sabab pangasib ko indo yung sa pusi ina, luk si amma. Data kay patabi ame hubaya. Atas nga maandaten din. Atas na kita bisinampak. Binombang we andaten din. Bang sadya kapabuhante bisin-sina, luk si amma. Ambat na kita bipilo binombong. Ambat ni raw kita bikinulata. Ambat ni raw kita bitinindakan. Ambat ni raw kita bi out of kulambu. Bang sadya kapabuhante bisin-sina, luk si amma. Na alhamdulillah murah-murahan makaeddo kita di pangadjian kisangan inin insyaallah. Murah-murahan tinaymawi Allah subhanahu wa ta'ala indo aten din dukin amal ibadat din duk pinagbaan-baan kita di duk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan surga firdausil a'la min al-jannah. Natun medayang natabot tayo din insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sumuduk sumudde, masih inin continue in maudu, ga inin ubus, pengajian, inian taufik amban Allah subhanahu wa ta'ala, bang niya lay magkamali amban aku, duk amban syaitan, namaid ko sikaam, silapal tahiyya ahlul jannah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.